Hello, barattoonni keenya kan bakka hundan jirtan akkam bultan akkam ooltan akkam waaritan akkam jirtu fayyumaa. Our students all over the world, good morning, good afternoon, good evening, and I hope all of you are fine. በዓለም ላይ ያላችሁ የአፋን ኦሮሞ ተማሪዎችን እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ እኛም ሰላም ነን። barnoonni keenya har'a mata dureen isaa bamaqa Afan Oromo pronouns የአፋን ኦሮሞ ተውላጥ ስሞችን ማየት ነው። As you can see on the screen, ana, ani, ana, anis, an, anaf, na. What are these things? And I hope we'll see together when you join us. Kanaaf mata duree kanarratti hundoofne maalummaa jara kanaa ilaaluuf deemna. Bamaqa Afan Oromo የአፋን ኦሮሞ pronouns ከማየታችን በፊት ምንድነው በመቃን ማሊ ጋፊዋን ተቆተቆ እንደይብስና can you ask yourself what is pronoun? Do you know any Afan Oromo pronouns? And before we start, we are going to look at the objective of this session. ካዩም በርኖታ ከና በመቃሌ አፋን ኦሮሞ አዳምባሱ በመቃሌ አፋን ኦሮሞ ሴረም ፈየደሞ. So this is the objective. የዚህ ትምህርት ዓላማ የአፋን ኦሮሞን ተውላጥ ስሞች መለየትና መጠቀም መቻል ነው። So having this objective, we'll proceed to the next session. Identify Afan Oromo pronouns, use Afan Oromo pronouns correctly. When you come to some basic questions, gaaffiiwwan tokko tokkotti yoo deebinu Afan Oromo bamaqaan maali? Bamaqaan dhuunfaa meeqa? Bamaqa yoom fayyadamna? So what's pronoun? When do we use it? And how many pronouns are there? Personal pronouns. ተውላጠ ስም ምንድነው? ተውላጠ ስሞች ስንት ናቸው? ተውላጠ ስሞችን መቼ እንጠቀማለን? እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን የምናየው። So tokkon keenya gaaffiiwwan kana mataa keenyatti yoo yaadne yoo deebisne, if you answer this question to yourself, and I think you make things clear when we go through them. እነዚህን ጥያቄዎች ለራሳችሁ መልሱ። በመቃን ማሊ what's pronoun? What is used? So when we talk about this, we come to this another thing. በመቃን አፋን ኦሮሞ ኢሳን ከነጋ ነው አኒ አቲ ኢሲን ኑይ ኢኒ ኢሼን ኢሳን. Would you say it please? በሉት እስኪ በሉ ከኔ ኋላ በሉ። አኒ አቲ ኢሲን ኑይ ኢኒ ኢሼን ኢሳን። አይ ዩ ዊ ሂ ሺ they እኔ አንተ አንቺ እርሶ እናንተ እኛ እሱ እሷ እነሱ. So you can stop the video here and you can say it once please. አንዴ ቪዲዮን አቁማችሁ ማየት ትችላላችሁ። የሮ tokko dhaabati ጃ አኒ አይ እኔ አቲ ዩ አንተ አንቺ ኢስን ዩ ፕሉራል እርሶ እናንተ ኑይ ወይም ኑቲ we can say also we እኛ ኢኒ ሂ እሱ ኢሼን ሺ እሷ ኢሳን they እነሱ. So these are really 7 in number. Isaan kuni ka ani ati isin nui inni isheen isaan torba jechuudha. Torba isaan kuni akka gulummootti kan tajaajilan. They use as subject, they work in the subject place. እነዚህ በባለቤት ቦታ ሆኖ የሚያገለግሉ ናቸው። So let's proceed. ሜገራ itti aanutti adabarru isaan kuni ka akka gulummootti fayyadu. Kan itti aanu immoo akka raawwatamaatti yookiin immoo akka objectiitti kan fayyadaman laalla jechuudha. So these are one form. Kuni bifa tokko jechuudha. Kuni bifa tokko ይሄ አንድ መልካቸው ነው. There are 7. And the other one is this. We said ani earlier. amma immoo ana, si, isin, nu, isa, ishe, isan. So you can say it once. Me yeroo tokko jaa
Ana is different from ani. Ana ka ani የተለየ ነው. Ani is I, ana is me. C is use object case. Isin is what? You plural, እርሶ እናንተ ማለት ነው. እርሶን ኒ አለው. Ana means እኔን ማለት ነው. C ማለት C means አንተን ወይ አንቺን. ኒ አለው. Object case ነው. Subject አይሆንም. It cannot be a subject. It will not work in the subject place. You see? Ana baratada. We don't say like this. እኔን ተማሪ ነኝ አንልም እንደዚህ. እኛን መምህራን ነን እኛን አንልም እኛ መምህራን ነን እንላለን. So we have to identify them. Ana, si, isin, nu, isa, ishe, isan. So how do we use them? እንዴት እንደምንጠቀም እናሳያቸዋለን. So the examples will come next. ቀጥሎ የሚመጡትን ኤግዛምፕሎች እዩዋቸው እስኪ. አና አኒ መች እንጠቀማለን? አና መች እንጠቀማለን? So ani should be used in the beginning. Ana should be used at the end as an object. Here is the example. Ani baratada. I am a student. እኔ ተማሪ ነኝ. So if you look at these examples, ani baratada. Anin gulummoda baratan rawatamaadha dhaan immoo xumurtu jechuudha. So ani is a subject, barata is object, dha is verb. So it's based on this way, alright? It is this way that we use. Ani barataadha, ani tamaari nañ, ani barsiisaadha. Ani barsiisaadha, isin barsiisaadha, nuyi barsiisotadha, inni barataadha, isheen barattuudha, isaan barattootadha. They are students. Isheen barattuudha, isheen barattuudha. We can say ishi. Anyway, this is vary from place to place. We can say ishi or ishe, all the same anyway. So I am a student is what? Ani baratada we say. It is not ana baratada. Ani baratada. Ine thamari nañ. Ati barsiisaadha. Ante mammir ne. Isin barsiisotadha. እናንተ መምህራን ናችሁ ወይ ደግሞ እዚህ ላይ ያለው isin barsiisaadha. እርሶ መምህር ኖት ማለት ነው እዚህ ጋር እርሶ መምህር ኖት. You are a teacher, right? Because it's one person. እርሶ ለሪስፔክት ነው እንጂ one person ነው. It's one person. So it is this way that we use ani, ati, isin, nui yoki nuti, inni, ishe, isan we say. So this is one way that we can use anyway. And the other way is what? We use this the pronouns or the other form of this pronoun as object, in object case. What is the object form of ani? Is ana. Ana. So ana, si, isin, nui, nu. So this is the object form of them. How do we use them? We use them isan kanaka giddut fayyadamna. Tolaan ana jaalata. Tolaan si jaalata. Alright? We say tolaan ana jaalata. Tolaan si jaalata. Tola loves you. Tola loves him, loves her, loves them. So me, you, him, her, them will not come in the beginning. It should come as an object, alright? It is place is object case. Tola እኔን ይወዳል. ቶላ እርሶን ይወዳል. ቶላ አንቺን ይወዳል. ቶላ እናንተን ይወዳል. ቶላ እኛን ይወዳል. ቶላ እሷን ይወዳል። እሱን ይወዳል። እነሱን ይወዳል። ኒ አለው። So ይሄ የተሳቢ ቦታ ነው ማለት ነው። መለየት አለብን. We should find them. We don't have to use የኦብጀክቱን በሰብጀክት ቦታ የሰብጀክቱን በኦብጀክት ቦታ መጠቀም የለብንም. ቶላን አነ ጃለታ ከንጂው ከን በካ አኒ ፈየደምኑት አና ፈየደሙን ቀምኑ በካ አና ፈየደምኑት ደሞ አኒ ፈየደሙን ቀምኑ. We don't have to change its place. The subject should be used as subject. So this is the way we can say anyway. So let's proceed. Let us look at so the subject ani baratada tolan ana jalata we say. So it has different form. Bifale bamaka tokko bamakan tokko bif adda qaba. Forms of a pronoun. A given pronoun may have what? Different forms like this. Yandu tawlat sib malkoch alut. Ene, enem, enen,
لأني لأنيم أني أنيس أنا أناف أنافis we said. So when we change it into English, for example, Ani is I, Ana is me, Anis is what? For me too. Anis barata. When someone say I'm a student, so do I say. Enem tamari neng. Ana enen ማለት ነው me. እሱ እኔን ይወዳል. inni ana jalata. He loves me. Alright? Anaf lene for me. Alright? Anafis for me too. In English, it may be I, so do I, me, for me too we said. But in Afan Oromo, you simply add S or what? Change I into A or give what? F or FIS. You add such kind of thing. That is, it is added on the part of the pronoun itself. Ani, Anis, Ana, Anaf, Anafis. There may be other. Anille, Animmo. It continues anyway. So, we have to also notice these things. Afan Oromo keessatti ka bamaqaalee maxxantuu dabalachuudhaan hiika adda addaa kennuu danda'u jechuudha. Ani, anis, ana, anaaf, anaafis, anaafillee, even anaafillee means even me, alright? Even me. Eneen kwa anda ማለት ነው. Alright? So these are the different forms of the pronoun we have. ያለን ፕሮናውኖች እንደዚህ መልክ አላቸው. So we have to notice them. እኔ እኔም እኔን ለኔ ለኔም እኔ እንኳ እንላለን ማለት ነው. So when we proceed ስንቀጥል we'll see we are going to make a revision anyway. በመቃን ማሊ ሜቃ በመቃን ማሊ ፈየደምና. What's pronoun, how many pronouns, and why we use pronoun? ተውላጥ ስም ምንድነው? ስንት ናቸው? ለምን ይጠቅማል? እስኪ መልሰው ነግራችኋለሁ. What is it is used? Where and how we use it? How many pronouns do we know now after we have come across these things? So here is a revision, and I'm going to make ጩንፋ በርኖታ ካና summary of this session. የዚህ ትምህርት ማጠቃለያ ሰጣለሁ. So here በመቃን ጩንፋ Afan Oromo ani, ati, isin, nui, inni, ishe, isan. This is the first. የመጀመሪያ ጉልሞ ወሪታን ኢሳን ከነቹ ከዚህ በኋላ ነው ከአኒ በኋላ ነው አና ወደ አና ስቴዲ ማረግም ከአቲ በኋላ ነው ወደ ሲ ከኢስን በኋላ ነው ወደ ኢስን አይቀየርም ይሄኛው እንኳን ኑይ ኑ comes ከኢኒ በኋላ ነው ኢሳ የመጣው ከኢሼ በኋላ ኢሼን በኋላ ነው ኢሼ የመጣው ከኢሳን በኋላ ነው so the subject is this one, the object is another. ከናፍ ከነረቱ እንዳውን ሀለ ደደረት ሀለ ገሉም ሰሳረቱ እንዳውን ittifayadam nacho akka gulumot akarawatamat as a subject, as a project, as an object. Afan Oromo pronouns are 7 here, as you can see in the above, and used as a subject place and the object place, as adjective also. Adjective in date one adjective ko ke, these are what? Possessive adjectives. My, your, his, her, these are what? Isangun akamak ibsite possessive adjective jam. Afan Oromo ተውላጥ ስሞች 7 ሲሆኑ በአገባባቸው መሰረት እንደ ባለቤት እንደ ተሳቢ እንደ ገላጭ ሆኖ ያገለግላሉ ማለት ነው. So this brings us to the end of our session, and ይሄ ወደ መጨረሻ ያደርሰናል. ስለዚህ በዚህ ትምህርት የሆነ ነገር እንደያዛችሁ አስባለሁ. ኦብጀክቲቫችን አቺቭ ሆኗል. So the question you have asked yourself, the one you got here, should come together. So maamila ko ta'a umarratti maal jechuu barbaada maamila ko bilisaan ta'a is free to subscribe. So emailing qabdu tanan subscribe godhuu dandeessu kanaan wal jajjabeessuu dandeenya. Galatooma barachuun nama fooyyessa nama guddisa. Learning is very important, so let us learn together.